ongi etorri Show Up saioko final handira. Gaur iritsi gara momentu honetara, bide luze baten amaiera eta amets baten hasiera. Aurreko bi semifinaletan talentu ikaragarria ikusi dugu, baina gaur hemen bakarrik bi lehiakide ditugu. Biek lortu dute finalera iristea eta biek merezi dute gaur hemen egotea. Gaurko saioa berezia da, ez dago bigarren aukerarik, ez dago hurrengo pausorik. Gaur azken aldiz igoko dira agertokira eta gaur erabakiko da nor den Show Up saioko irabazle nagusia. Beraz, isildu, une batez, piztu, emozioak eta prestatu zaitezte final hasiin baterako. Orain, gure epaimaileak etorriko dira. Txalo bero bat eta eskerrik asko. Berriro hemen egoteagatik. Eskerrik asko. Eta beno, finalera ailegatu gara. Eta nola sentitzen zarete? Bero. Bero asko, ez? Pero pues nerviosos, estamos un poco nerviosos, baina bi mundu diferenteak dira, dantza eta pues, musika, baina, bueno, a ver zer egingo dute eta izango dugu, norki irabaziko dugu. Noreak irabaziko du nik? Ja ez dakit. Ikusiko dugu. Bai, ni ja ezin dut espero. Bai. Eskerrik asko ikusiko gara, orain, eta a ber ze egiten dute gure lehiakideak. Bai. Eskerrik asko. Final handiko dinamika erraza da. Bi finalistek bere azken emanaldia eskainko dute, ondoren epaimaileak azken balorazioa egingo dute eta erabaki historiko hartuko dugu. Ikus dezagun nola prestatu den lehen finalista. Eta estilo urbanoko koreografia bat dantzatuko dut. Abestia tutxateke bedo da. Emanaldiaz gozatzea espero dut. Eskerrik asko. Little Miss Sweet, Little Miss Cute, Little Miss Oof with the attitude. Little Miss Nice, but I might bite, don't try. I got a million moods, I'm Little Miss. Why you looking at me like you offended? All the sugar and spice that I'm blessed with got me busy at the top, so what's up? I'm polite when you're good, but I'm rude when you're not. Can't help it, they fall like dominoes. Can't help it, I'm so phenomenal. Up and down, up and down, up and up. Feeling myself and I can't get enough. Heathen, gone chameleon. Soon as you figure me out, I change. If you wanna know who I am, I'll tell you by night. Little Miss Sweet, Little Miss Cute, Little Miss Oof with the attitude. Little Miss Nice, but I might bite, don't try. I got a million moves. Little Miss Hot, Little Miss Cool, Little Miss Let's break all the rules. Little Miss Nice, but I might bite, don't try. I got a million moves. I'm Little Miss. Go with the flow. Mess with the energy, big eye roll. Oh, bad vibes, that ain't my type. No drama when I arrive. Oh, on you, I'm seasonal. Picky, but I'm reasonable. Texty with my bestie in the group chat if it's feasible. Heathen, gone chameleon. Soon as you figure me out, I change. If you wanna know who I am,
Ba, beno. Zer sentitzen duzu finalean egotean? Ahora un poco charra, ¿eh? Un poco charra, ¿es? Un poquito urduri, un poco nerviosa, baina ondo, ¿es? Ondo... Nah, oso ondo. Es la final, al final, es normal estar nervioso. Normala da, baina beno, gule epaimaiak esango dute. Baina, nik uste dut, oso ondo atera dela, eta agian, ikusiko dugu. Sí. Ba, aber zer esaten dute gure epaimaiak? Bueno, Ondo, ha habido un momento que he dicho, Zamur, te la has currado. Menos mal que ez zegoen ezer prestatuta, pues oso ondo egin duzu. Eta zu? Bai, oso ondo egin duzu, zure zuk dantzatzen zure energia eta hori asko gustatu zait, eta ondo egin duzu, bai. Ba, ze ondo. Sorte hon, uste dut, ondo dagoela, ez? Ba, ikusiko dugu, eskerrik asko eta zertean. Gracias. Ba, hau izan da, lehen finalista. Emanaldi sendoa, emozioz betea. Baina, orain bai, bigarren finalista ikus dezagun, berazken entxeguetako irudiak. Kaixo, ni Iñaki naiz eta datorren asteartean ikusiko gara konkurtsoan. Eta, bueno, ni saiatuko naiz ritmo batzuk botatzen, saiatuko naiz behintzat. Eta ikusiko gara. ¿No empiezo? ¿Ya? Vale. Viene la chica de bailar, no quiero hacer trampas, yo conecto conceptos y os van a encantar. Yo soy el mejor, el que se adelanta. Estos putos cascos pa' ti, chaval. Yo voy por el casco viejo, un viejo no se pondría estos cascos. De ti no dejo ni rastro, basto, pendejo. Yo te doy un consejo, yo salto. Tú eres un puto conejo, un ermitaño. Yo eres un puto pringao. Te gustan las pringues, las patatas. Yo soy el que te maltrata, el que te baila bachata. Yo no sé qué decir, soy el puto mejor MC, me como las patatas, rata. Yo, así es como te reviento, soy el puto mejor del puto reino. Una peluca como la de Estela Reinos. Yo, tú me la chupas, yo te peino, te le doy con el empeine. Soy el mejor de siempre. Una peluca rubia, yo me voy hasta Murcia y soy el que entiende. Soy el puto mejor, así se nota, sientes la derrota, el puto celo te lo pones en la boca. Yo, solo sabes dar la nota, tú me tienes celos. Yo soy el puto mejor y se nota, compa. Yo paso de ronda. Sinceramente, deja de pensar en tu abuelo. Eres deprimente, necesitas consuelo y para eso te doy estos pañuelos. Llegas al subsuelo, yo llego hasta el cielo. Soy el puto mejor, yo soy el dueño. Yo no duermo y por eso necesito pilas. Yo, estas pilas lilas, alcalinas, soy el puto mejor, bajo tu autoestima, por eso lo demuestro en tarima. Yo, así es como lo hago, no te hago ni caso. Este pincel yo pinto como Picasso, tú eres un fracaso. Yo soy un puto lince, soy el puto mejor, cada puto fin de yo. O me corto la oreja como Van Gogh, sabes que te acomplejas, ya van dos. Yo soy el puto mejor, la moraleja, nunca te dejes la Baric, bro, porque si te la dejas, luego no puedes pasar al otro lado. Yo soy el puto mejor improvisando, yo la Baric mejor que el ticket. Juegas al puto cricket, juegas Bacarric, juegas solo mongolo. Yo soy el puto mejor de todos. Yo, un puto bolígrafo, por si no paso el polígrafo, por si miento, soy el mejor, le pongo presentimiento. Yo soy el mejor del evento y lo demuestro cada momento. Yo no me las improviso, yo no me las escribo, yo las improviso, que me equivoco. Loco, bueno, me trabo, pero no pasa nada. Eso es lo bueno de rapear y de improvisar, camarada, que se nota. Estos que son palillos chinos, no sé, primo, no sé qué hacer con estos, no sé comer con palillos. Yo solo sé comer con tenedor, tú en cambio comes en el contenedor. Ikaragarria. Ba, eskerrik asko. Ondo? Bueno, nengoen pizka bat urdin, como que objektuekin pizka bat zaila. Pentsatzen dut niretzako zailagoa dela. Bai. Baina, bueno, Ba, ez dakit, nire guztiz oso ondo atera zaizu. eskerrik asko. Orain ikusiko dugu, zer esan behar dute gure epaimaiak, baina... Vale. Ba, oso ondo gozatu naiz, erreferentzia onak egin duzu eta zera izan da. Zuk zer egiten zen?
Bai. Oso ondo egin duzu. Eta jazta. Oso nahi izan da. Bueno, epaimaiak esan dizute, ikusiko dugu. Sorte hon, eta, norik abetzen du? Eskerrik asko eta denok egin dute superondo. Zabela superondo dantzatzen du, eta bueno, denok egin dute superondo dena. Eskerrik asko, ikusiko dugu, eta, begiratuko dugu. Hau izan da, bigarren finalista. 2 emanaldi ikusgarri, benetan. Baina, une batez geldituko gara. Baina ez joan inora, publizitatearen ondoren, epaimaien azken baloraketa eta erabakia izango dugu. Eta tentsioa gorantz joango da. Berehala itzulko gara show up saiora. Step in the club with my head held high. 808 kicks make the flow come alive. Rhythm and flow riding that bass so low. Smooth R&B vibe in the underglow. Pop melody riding on every line. Hands up, heart sinks with the 4/4 time. Orain, momenturik zaiena. 2 emanaldiak ikusita, epaimaia azken erabakiak hartzen ari dira. Isiltasuna, tentsioa eta emozioak agertokian eta etxeetan. Orain, gustoz atera alba dira gure lehiakideak. Txalo bero bat, eta eskerrik asko zure showagatik. Beno, ez dakigu nork irabaziko du, baina zuek, nola egon zarete? Ondo, ni gustora. Berdin zait irabaztea doez, nik ondo pasatu egin dut. Eta disfrutatu egin dut besteen gauzaz ikusi ditudanean, eta ondo. Beno, ikusiko dugu, zein da irabazlea. Nik bakarrik esatea,
da igual quien gane, oso ondo egin duzue, eta, bueno, ikusiko dugu. Joan Albagara, gure epaimaiekin. Te das una cosa. En 3 años que llevo en Tartanga, ez dut inoiz ikusi hainbeste talentu sala batean. Así que izan da zaila, baina azkenean erabaki dugu. Irabazlea izatea, redoble. Iñaki. Zorionak! Zorionak! Beno, bakarrik gure finalistarekin geratu gara. Eta premio bat emango behar diogu, ez? Gure finalistari. Ekarri alba dute. ¿Qué es el premio, director? Invitaciones, indicaciones. Beno, mientras traen el premio, zer sentitzen duzu? Ba, etorri nintzen apuesta batengatik eta azkenean esperientzia desberdina izan da, osea, disfrutatu egin dut. Eta, bueno, honekin geratzen naiz, eta, bueno, eramaten dut nire bizitzarako. Esperientzia hau. Ba, bueno. Pixka bat, esperame un momentito, zeren, uste dut, gure premioa llegatu da. Hau, zuretzako da. Eskerrik asko. Zorionak. Eskerrik asko. Ta beno, hau izan da Show Up saioko final handia. Eskerrik asko lehiakidei, epaimaiei eta batez ere zuei. Etxean gurekin egoteagatik. Hau izan da Show Up eta gogoratu. Ametsak erakusteko Show Up egin. Behar da. Hurrengora arte. Fine.